Hei hi akaswani aizolani chanchin thar achiar tu silin sang puya ramchu nga roren sang ber parliament in pakhat jok lok sabha mizoram ai on nei chun thangin voin khan boro monam tak noya vote thakani mizoram chief electoral officer office in chin sia dan chuan lok sabha thutur thanna voina vote thaka chonudar thum thang khan vote ja somnga pakhat point pani atla mizoram rolin voin khan lok sabha in than thokhatna state som progla in territory pali chunga parliament bial za pahnia nei ani lok sabha in than tho thumna chu tumta tana ming thelu hun chu voin tai khana to ram chunga rorang na sang ber parliament in pakhat jok lok sabha mizoram in ai on ei chun thang turin tukin dar sri tang khan vote nei ten boro monom tak noya vote an thaka khwetang ma in boina athan thu don ani lo polling station sangkha zani somseri paruka in than boy puitu polling official mi sanga somseri pakhat jinga mi pakhat ven himlam thok tu lungphu chola abora ti lo chu har sanilan tham tok anam hriat ani lo electoral roll thar berin talan dan chuan mizoram vote nei mi noi ria chinga sangruk le zathum somruk palian oma heng jinga noi li singkhat sangli le zaret panga himi pani in meichia noi li singli sangkhat le zanga somnga pakwa an oma service voter mi pa sangni zare somseri pani le meichia somko pakhat an vain sangni zako somruk pathuman omani kum somret panga chunglam voter sangli zasiri somli pakhat omin pwd voter sangthum zathum somko pasari an oma young voter kum som pare le som pakwa singthum sangruk zathum somsari anum bokani polling station sangkhasani somseri paruk jinga hian thingtlang polling station zasiri somnga pahre khopui polling station zanga somni panga oma polling station hi mun sang sangkhat za somruk paruka siamani a chorolin polling station pakhata voter zarok somseri pakhat zelan oma polling station zasiri somruk panga polling booth a chat velnate webcasting ne ani vulnerable polling station sompali critical polling station panga lirthei lu launa ke pan ngai polling station som pakhat le longleng manga pan ngai polling station som panga anom bok ani ponto thin angin tuntumin thana hian candidate parukan oma state ruralized pm candidate purichat vanal mangayate international congress candidate pulbek zama mnf candidate puke vanal vena bjp candidate pu vanal mokale mpc candidate piritamal somite baka independent ding pulose rang changte te anni mizoram iowa lok sabha thutur thanna voina vote thaka chonudar thumthleng khan vote za somnga pakhat point pani atla mizoram chief electoral officer office in a sinsi adan chuan aizol districta taidar thumthleng khan vote za somli paruk point panga pasari ta lunglaya za somnga pani point pasari pani siha za somnga point pani paruk champhaya za somnga pakhat point paret pariat kolasi pa za somnga pakhat point panga pani serchip districta za somnga pani point panga bial longtaya za somnga pakwa point paruk pakhat mamita za somnga pariat kozola za somnga pali point pakhat pasari na thiela za somnga point pasari pani tla in saitol district za somli pariat point pathum pasari atla ani hre thei chena puthang lian hluma kumza pali longtai college weng south chu vote thak jinga upaberani a champhai district rontlanga voter purwal hnudala kumza panhil anupui bithang hlei thluai kumsomre pariat chunu pa vote thak upaber nia hriat anni voina vote thak ve chief minister pulal do oman ZPM candidate Purichat Vanal Mangya chumi mal thadna pialama akai shoi ZPM sarkar kutke turan ya wangin ZPM sarkar thar troyam tu tenen vote be sei thu soi ZPM leader pul du mahian voin chomhadar som khan chon mun venga polling station a vote thaka hemezwa chanchum mi ten komna tlinge anin be sei thu soin akai shoi ZPM sarkar kutke bertura an vote chua Purichat Vanal Mangya chon ring to kati a an king puilian per chu MNF an ni ti asoya an candidate chu khantlena ni chuan parliament a thutna tur lam chu speaker kuta in khata ti a thobik nei lo ni ti soin tu ma hnoya om an ni lo ati ama mimal baka in than hi chu candidate mimala hian ai na tek chuang lo ba anom na party ate ai na pe thowa chuan kai sarkar kan siama pe top kan chuan chowa pui poi min troi om thanin kan fia chuta kan kut ke dur chu ni wangin ZPM sarkar thar troi om du tu te chuan ama hin vote kan be sei ni ka thuna tur chu speaker in siam mayang nan line kan nia india po nan line country ania zol big nei lo keni po nan line thakan ni ta an touch kan nia independent MP te po chu tiang thau chuan nia an thuna speaker in siam mai thin lok sabha
member ni mek pusil ro sanga chon tuntumin thana hian du thu samin vote ta tamlo ma se a tha thokata angai thu soya vote thak tu te chunga lom thu sen lok sabha member ta na ama lo thang ting tu te har sanna to apianga ama lo tongtra pu thin tu te chunga lom thu soya MP pakhat mai tan parliament a du anga thu soile thilti har sa thin thu soim theitop aso ve thin thu soya tuna MP thar than tur po tu po ni selom pui thu soin mizomi puite tu lo zongin ma ala karin lo thu soi ani voina India ram mun chen khat ta le Mizoram angai po Lok Sabha som parit na tlang turin mi puin vote kan tha ka vote hi du anga tha chu atla chi alo na chungin tha thokata kan nga ya voina vote thak tu zong zong chu lom thu ka soya tinai ke po MP Lok Sabha kan ina tam te lo top ton nai ta chuwangin min thang tu mi pui zong zong chunga khan lom thu kan soi non le duwa vote thak tu zong te ka du sakna ka lan pa chuin lom thu kan phil chu ni sela Lok Sabha in Than Puya Champhai District East Pui Assembly Biala Wangche Polling Station Security Duty Lumphu Chola Wanga Tugina Boral Ta Second IR Battalion Constable Laurin Puya Kum Somne Poriat Pu JMS Dongrena Kolkul Workshop Weng for Parwang Chu Vain Khan Postmortem Examination District Hospital Champhai Ti Ani Nuwa Vain Tai Khan Kolkul Than Mola William Ani Nimin Khan National Highways Zathum Pani Welfare Committee Lunglele National Highways Zathum Pani Ngai Ven Paul Kabung Tesuan NHIDCL General Manager Chief Gulam Dwivedi Chu Lunglea Apisa An Muwa An Ngai Poimo Sang Sang An Thlen Paul Pani Te Hian Phairong Lei Chungchang An Du Khoblon An Thena Lungsen Le Chumkum Khuaten Kong Pui Le Na Leivung Paidana Harsanan To Mek Po Thanin An kholui IO tan chi anale an khoin chome an zon na ber lui kong laina leivungin ati sia thun thlen boka lungsen khuwa te hi lui hum hal sanghaman an phalona leivungin ati sia sakna sat thuan thlen bokani NHIDCL te hiam heng khop ni hom chung hen spoil bank pathuman da thun se ve boka an spoil bank chu ennon tulan ti thuan no soi ani NHIDCL hotu pa hi pot pani ten kong layan hothok ho clear wanga rangte khoinan harsana to an soi pui boka NH 302 siam mek a hen subgrade subbase thil dang siam mek tele an metal to chin te po water mix macadam a tha tok lo le an thriat thule box kalwa then khachu an rin tok lo thuan soi bok ani rem chang ma sabera mun chen kata an man tur lung te chu an laboratory ange endik thanti thu por pani te hian an thlen bok ani chanchin thar hi akaswani aizol tanga puan ani Mizoram Rolin Vain Khan Lok Sabha in Than Thokhatna State Somprugla Union Territory Palichunga Parliament Bial za Pahnia Neni Hibaka Hen Arunachal Pradesh Sikkim Assembly in Than vote thak ani bok in Than Pui Thokhatna hian candidate Sangkhar Zaruk Somni Pangan Oma candidate Langsar Jinga BJP Shuai Tule Union Minister te Nitin Gadkari Sarvananda Sonowal Kiren Rijiju Dr. Jitendra Singh Sanjeev Balian Tentela Hibaka hian Congress Atangin Gaurav Gogoi Karti Chidambaram le Nakul Nat le DMK Shuai tu Dayanidhi Marante Antel ani in Than Thokhatna in polling session noi khat singruk sang thum chuang omin voter Vaibel che somprugla noi somruk pathum an om ani Lok Sabha in Than Tho thumna chu tumta tan hming thelu hun chu ven tai khana topa in Than Tho thumna hian state som le union territory pahnia parliament BL Somkua Palia in Thanani Dona May ni saria vote thakani ang nomination thelu te hi naktu ka endikani anga kale thotrani thlang in hudo thei ani heti lai hin in Than Tholina tana nomination thelu hun chu voin atangin honani in Than Tholina hin state union territory pakku Lok Sabha constituency Somkua Proka May ni sompathuma vote thakani ang hemi rol hin Andhra Pradesh Assembly Bial za somseri pangale Odisha Assembly Thokhatna si somni pareta vote thak ani bokang Chanchin thar serti topna na tlang pui ramchunga rorena sangber parliamenta in pakhat jok Lok Sabha Mizoramin ayo ane chun thangin Vain Khan boromonam taknoya vote thakani Mizoram Chief Electoral Officer office in chin chia dan chuan Lok Sabha thutur thanna vana vote thaka chanudar thum thleng khan vote za somnga pakhat point pani atla Mizoram Rolin Vain Khan Lok Sabha in Than Thokhatna state som parugle union territory pali chunga parliament bial za pahnia neni Lok Sabha in Than Tho thumna chu tumta ta na ming thelu hun chu Vain Tai khana to chu ti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani